Четврто место за крај на епизодата со Вардар над Приоров со ПСЖ побуди стари емоции. На крај овој пат Вардар поразен. Pa jednostavno to je sport. Kao što sam rekao malo pre, sitnice su te koje odlučuju da li si na vrhu ili si ispod. Kao što ste sami videli, danas smo odigrali fenomenalnih 55 minuta protiv jedne vrhunske ekipe. I oni su iskoristili naš mali pad u zadnjih 5 minuta, iskoristili to sa nekim lakim golovima i eto, otišli na 2 razlike. Mi nismo na kraju mogli da stignemo i eto, oni su pobedili, mi četvrti, ali čestitao bih celoj ekipi, trenerima i celom stručnom štabu na jednom fenomenalnoj godini kao i prošloj. Zajedno smo se radovali, plakali, veselili i jednostavno to je ovo što imamo u Vardaru unutar je nešto najbitnije, a trofej i pobjede će dolaziti sam. Ова ти е последен надпревар од дресот на Вардар. На што ќе се сеќаваш најрадо? Pa na sve, iskreno, mnogo mi je žao što idem. Posle završetka utakmice se trudim da ne zaplačem, ali polako, eto, suze same idu. Međutim, ostaću jak, ostaću ponosan na sebe, na to što sam u 3 godine igrao pred najboljim navijačima u Evropi, to što sam stekao dosta prijatelja koji će mi ostati za ceo život, to što sam trenirao s najboljim trenerom na svetu, igrao sa i velikim svetskim imenima i eto, to je nešto što celokupno mene čini ponosnim čovekom. Hvala vam.